Ihenya-inĩ rĩa kũmatha kura thikũ 35 mbere ya gĩthurano kĩnene, Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku acemanĩtie na gĩkundi kĩa Gĩkũyũ arĩa maikaraga kaunti-inĩ ĩno gũthikĩrĩria mendekithia mao. Siwa tunaona ni kama tumefinyiliwa. Na ona thengia wa kura cia Gĩkũyũ kaunti-inĩ ĩno gũkorwo na itemi nene harĩ gũtuithania arĩa mahotana iturwa-inĩ cia ũtongoria, bata wao wonekaga ta ũthiraga thutha wa gũthurana. Watoto wetu hawana basari na hawajawahi pewa, kuongea tu ukweli. Na saa hii sisi tunataka basari. Ya pili, Gavana, kuna kazi municipality inakuja. Sisi hatuogopi kazi ya kufanya kwa mikono, tupatie kazi. Na kwa hivyo mimi nimekuja kupokea watu wangu na furaha na kuwaomba kuwatuma kazi. Kufanya nini? Kuwatuma kazi. Hii maneno ya basari na hii maneno ya ajira na hii makazi ya municipality ambazo tumeziona hapo, hayo ni maneno tunashughulikia tunapoendelea kwenda mbele. Na thutha wa kuheana mateta na mendekithia mao, maugĩte kura ciao igakorwo irĩ gĩkabu-inĩ kĩa Ole Lenku na marĩ na mwĩhoko kĩrĩa eranĩire nĩ akahingia angĩgathurwo ta gavana. Unakumbuka ile msemo ya Uhuru, tutoke dhuraku? Kama si hii jamii leo hii hatungekuwa na gavana Ole Lenku. Tuambiane ukweli, mchana ikiwa juu. Kama si hii jamii Ole Lenku angekuwa amekaa hapa mbele yetu. Gavana, wewe ndio umefanya tukuje hapa. Na mimi hapa nadanganya wewe. Na sisi wa Kikuyu ni kama ng'ombe ile ambayo imewekwa hapa nundu, haitokangi na hiyo nundu. Sisi hatujachoka na wewe. Na nyinyi kunifanyia heshima kuvaa kofia ya orange na rangi ya orange kwa sababu yangu, mimi nawashukuru sana. Maombi tumefanya ya wale walipigania uhuru. Ole Lenku augĩte rungu rwa ũtongoria wake nĩ atigĩrĩire kũrĩ na mĩeke mĩigananu kũrĩ ndũrĩrĩ ngũrani iria cikaraga kaunti-inĩ ya Kajiado. Lenku ũrĩa ũratetera gĩturwa gĩake na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee orĩtie aikari aya manyite mbaru mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mbaru tondũ niwe onete arĩ na mũbango mwega kũrĩ bũrũri. Mimi nawaomba nyinyi msimame na taifa letu, na kusimama na wale walipigania uhuru ni kuchagua Raila Odinga na Martha Karua. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.